Hvala vam što slavite Novaka, imate Rašta, što je rekao i naš veliki pesmik, srpski pesmik Njegoš. Novak je ponos svoje zemlje, svoje nacije i čitavog regiona. Novak je, ja imam običaj da kažem da ga je izgubila porodica, da ga je dobio narod i čitav region i čitav svet. Jer to što se desilo 87. što kaže gospodin je stvarno istorija i Novak je ponos Srbije, srpskog naroda i svih naroda u ovom regionu i u čitavom svetu. On pronosi slavu sporta, poznavanja istorije svog naroda i u svakom pogledu je ponos i dika svake normalne porodice ovde i u našoj zemlji. Želim vam da uživate u današnjem danu i nadam se da će ovakvih dana biti još puno i ja vam obećavam u ime porodice Novaka da će on biti najbolji u svim mogućim parametrima i da će na kraju biti najbolji ne samo tenisar na svetu svih vremena, nego i najbolji sportista svih vremena na svetu. Živeli! Hvala Vasko, ja nisam najveći ugostitelj, nisam ni po čemu najveći, ovdje je samo jedan najveći, a najveći je Novak Đoković. Jedan veliki aplauz, molim vas, za Novaka Đokovića, najjači. Srđane, hvala vam što ste danas sa nama ovdje. Ja se iskreno nadam da prepoznajete i osjećate ovu energiju koja se usmjerava uvijek u zadnjih 15 godina pa do dana današnjeg prema našem i vašem Novaku. Hvala vam što ste danas sa nama, hvala vam što ste nam sa vašom suprugom Dijanom darovali Novaka, darovali svoje sinove koji su podrška vama, podrška Novaku. Što ste nam darovali Novaka koji je sa nama 15 godina, član naših porodica, dio našeg televizora, dio našeg radovanja, dio našeg maštanja, dio naših želja da se snovi ostvare. Da jednog dana, a već dolaze ti dani, bude najbolji i najveći. I ne samo najbolji i najveći, nego da bude neko koga nikad više niko neće dostići u onome što radi. Kako rekao ste danas u Vladičanskim dvorovima, on danas se bavi tenisom, ali samo na određeno vrijeme. Dok se bavio tenisom, uradio je to što je uradio. Znamo svi šta je uradio. A i nadalje ćemo mi imati jednog divnog Novaka. Znači, Novak nije obični sportista, Novak nije obični šampion. Novak je jedan od najboljih ljudi koje smo imali priliku da upoznamo i da vidimo. Jedan od ljudi kog svijet sluša, kog svijet gleda. Jedan od ljudi koji pronosi slavu ovih prostora sa koji potiče, koji pronosi dobar glas o narodu kom on pripada. Novak Đoković, osim što je najveći svih vremena, Novak Đoković je najbolji prezentent srpskog naroda u čitavom svijetu. Još jedan veliki aplauz za Novaka našeg. Hvala vama svima što ste danas ovdje. Nadam se da ćemo svi zajedno, koliko god je moguće, što većoj mjeri, poštovati mjere koje nam se nalažu da poštujemo vezano za ovu pandemiju, za pandemiju sa koronavirusom, da ćemo uspjeti da održimo koliko toliko situaciju bezbjedonosnom za sve nas ovdje. Nadam se da kad nam Novak naš dođe u Bijeljinu i kad bude proglašen za počasnog građana Bijeljine, da će nas biti 10, 20, 50 hiljada na okupu, da će situacija biti mnogo bolja i da ćemo se još dugo radovati uspjesima Novaka Đokovića, tako kako u tenisu, tako i u životu. Živi bili. Srđane, još jednom vam hvala, prenesite naše pozdrave Novaku i vašoj porodici. Ja sam zaista danas presrećan što sam u prilici da se družim sa našim Srđanom, ocom
prvog Srbina u sportu na prostorima cijelog svijeta. Moja malenkost je dobila čast da uručim jedan skroman poklon od strane fudbalskog kluba Radnik, jedan dres u znak pažnje, podrške, ljubavi i poštovanja. Zato pozivam našeg dragog gosta da dođe da mu uručim taj dres. Sa željom da naš fudbalski klub Radnik sa tradicijom od 76 godina bude u prilici i na ovaj način skromno da jednog dana bar dio slave koji pronosi naš Novak zajedno sa svojom porodicom i svojim narodom bude na pijedestalu bar prvak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pa ćemo vidjeti dalje. Naš narod voli sport, naša djeca vole sport. Semberija je pokrajina i bijeljna grad koji ima izuzetne kapacitete kada je u pitanju ne samo fudbal, nego i drugi sportovi, tenis, rukomet, košarke i tako dalje. Zato nam je drago što je danas s nama Srđan koji nam daje podršku zajedno sa svojom porodicom i normalno šampionom Novakom, i imam želju da mu poklonim skromno jedan poklon fudbalskog kluba Radnik, jedan dres, simbolično, da to bude zalog za budućnost i našeg kluba i našeg Novaka i sve djece koje vole i bave se sportom. To je taj pravi dres Radnika.